Shillong Karbi Hemtun Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Arireng Pen Kapangtu. Microfinance loan to people Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Kachacha Kateng Pen Paplen Ipede. Karbi Anglong Autonomous Council Lapen PNRD Pen VDC Kesengja Long Chedon Tun Thekhe Karbi Ronga Sarame. Pinya birta long pen kado kave phanta me kardom pajriklo tangte pinya birtang ton pen arjuik tha Karbi Anglong Autonomous Council pen Meghalaya arong sopi Shillong along kikim Karbi Hemtun ahem kimi atumi arnikang sam Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Meghalaya Chief Minister Conrad Kesang matum chelang pong pen ingpu pontang lo lapen Karbi hostel kimi kikim jia phanta long e sompon lo Meghalaya long sopi Shillong along kuting kora hini sose tangka pen kikim Karbi Hemtun atumi arnikang sam Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Meghalaya Chief Minister Conrad Kesang matum areng pen ingpu pontang Hemtun kangpu aningarong bong hostel kimi kikim jia phanta Chief Minister Banghini Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang lapen Meghalaya along ria long kedo Autonomous Council CEM atum long e sopon Hemtun kangpu alang jiralong Karbi ajutang lapen aliralong ni upu Meghalaya Chief Minister Ningje lapen kacing wai angbong adu ya hoyalam tang monsang pen chunji pusi alang limni Assam Chief Minister alam jiralong Autonomous Council kedo along ri non ke tingpur olopusi Ningje si non state hini asongja to monsang pen kacing wai ateng pupu along ri ahoyalam pang tambong lopusi Ningje बड़ा स्ट्रॉन्ग नॉर्थ ईस्ट और अपना अपना स्टेट को विकास का रास्ता में लेके जाना है ये मैं विश्वास करता हूँ आज आमार कार्बी आंगलंगर ऑटोनोमास काउंसिलर उद्योगत जी महान काम समाधान हल कि অসমৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাক আৰু এবাৰ আগুৱাই লৈ গল মই कार्बी आंगलंगर ৰাইজক আজিৰ এই ঐতিহাসিক দিনটোত পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো আজি আমি শিলঙত লগ হৈছো দুই এদিন পিছত আমি আকৌ ডিফুত লগ হম কাৰণ ডিফুৰ আমাৰ ফ্লাইঅভাৰৰ কাম প্ৰায় শেষ হৈছে আমি ইনোভেশন কৰিব পাৰিম খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আৰু বহুত আমি এটাৰ পিছত এটা কাম কৰি গৈ আছো কাম কৰি গৈ থাকিম এইবাৰ আপোনালোক সকলোৱে জানে যে তাৰালাংছু ইউথ ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে এইবাৰ আমি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক ইনভাইট কৰিছো গতিকে মই ভাবো যে আমাৰ কাৰ্বি ৰাইজ বহুখিনি আগুৱাই গৈছে আৰু আমি আগুৱাই যাম আৰু সকলোৱে মিলা প্ৰীতি আৰু মৰম চেনেহৰ মাজেৰে আমি আমাৰ বিকাশৰ ৰাস্তা খোজ পেলাম When I walked into this place, the kind of reception that was given to us, the kind of warmth that we felt, the smiles on your face, the wonderful color and the culture that was showcased today out here is once again a real example of the kind of beauty, the kind of richness and the kind of diversity that the people of the Northeast and the Northeast in general has. And seeing this diversity is really kind of a very satisfying moment for me. And I thank again Tuliram ji for having showcased the culture of the different tribes. आज जो ये डेवलपमेंट देखकर मुझे अच्छा लगा और मुझे पूरा विश्वास है जैसे कहा कि हम लोग आगे भी इसे बढ़ाएंगे सबसे बड़ा मैसेज जो आज का यही है कि आज आप देखेंगे कि असम के मुख्यमंत्री आज मेघालय के मुख्यमंत्री आज हमारे कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सीईएम और अलग अलग मेंबर्स हमारे खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सीईएम और अलग अलग हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के मेंबर जैसे त्रिपुरा से और अलग अलग जगहों से आज सब यहाँ पे आए हैं इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है और ये मैसेज है यूनिटी का मैसेज ये एक मैसेज है ब्रदरहुड का मैसेज ये एक मैसेज है कि हम सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना है हमारे बीच में छोटे छोटे इश्यूज हो सकते हैं इसमें कोई नई बात नहीं है या कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं
ऐसा हर सोसाइटी में होता है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग प्रॉब्लम्स के बिना रह सकते, प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन हमारी सोच जो है, जो जिस तरीके से हम लोग एक चीज को देखें कि भाई जो भी कठिनाई या प्रॉब्लम हमारे सामने आए, हमें मिलकर इसका सामना करना है, इसे हमें मिलकर सॉल्व करना है। Kedamtang Karbi Anglong Autonomous Council election of Prang Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Lamchaka Chipi microfinance loan ke ena sarpi maratum akejoy pen loan apreng Assam government pen 2 pupuateng BJP aphan pahaidundo Bonta pinyarni anta loan kitu pijia lamchaka chapa prengji kalisi lok adalat pen sumona lo paksi nangli thurin tipusi kisung kachetongvek animari atum pen kaningri Songsi Balipothar Ahawar Pinang An Arong Asarpi Maratum Bangso Microfinance Loan Kachuan Pen Kachitu Hekiatum Chief Minister Aphan Kachonghong Pen Chonghong Nakason Mangdesi Pini Ongdung Animali Atum Pumingkipong Chipakla Jongsi Nitumaphan Lonang Tu Piet Popu Lamchak Nang Pipe Puasonte Nilitum Chitu Mir Pen Mentune Pen Dutu Et Poputa Mingjepa Nitumaphan Lonang Tu Pipo Lamchak Konap Himanta Biswa Sarma go back. Dituma phan lonang tu pibek nang chipusi airset prongset pen therang tetmang no lampi chipaklang. Hanjang nang sopen bisnu lekhe nang kilobi. Down doko ka jone plus Himanta Biswa Sarma nang tu tipo nang rapo rin rehai po puwa jone nelitum rin rehai pipedalo nelitum ington koklo. Nang pipo bulote monit tum dim buli akha marim buli bhoila so jone nili tum pipe de lo pipe de pena jone ako non nili tum lun ki pipe chot kali non nili tum han samon bulote ko pilo lake kado ko beta chini lo kasi non ke lun ki piji nakere haji kali ulta samon lasi nili tum ke lun ta tuthe khelo kawe jone si 20-30,000 nili tum lun ke choel केनो नीली तुम हम 40-50,000 ना के हमको ना पहले तू पोला सी नीली तुम्हें लून तू थे खेलो लून जंग सी हिमंत बिस्वा शर्मा ना चिचा कटेंग पे नीली तुम तू थे हे पुलोते हक लो तू थे खेलो नीली तुमके कद्दो का बेटा की थी जी फांसी कद्दो का बेटा अपन चिकलो जनजनी पेंजंग सी लासो लून पचोक लाम नहीं टेन तुमके चिपा थे क्लिप पोसा पे मार दो आ तू थे खेलो नी तुमके लगिले नी तुम लून तू दे अनिंगिया टेंग बुलोते हिमंत बिस्वा शर्मा के लभो ना चाहंग मन चदी लासो फांचो हिमंत बिस्वा शर्मा Kang rengce popilok nitum hante lun na rehai labok nang tum jerok sukorinan hola dak nitum han darson nang joma donon nitum kan ane katirok foto katirok kavi kabape nitum kan ane tangka kedam nitum dupi buat kita nitum rehai jimene ko aja ini nitum claim dun lap besar pemar daan rong asar kan ane kam keduk tunta buat kita nitum han nang rehai he nang karehai jikali nona porke nitum han nang kepasung tu Asalaan ni tumhan non sapi marthan ang kapamang huki duki lak tu kido tu kok tu sante curam relo lah hetan oh mane hemepi mane jamne mane ke cumo ve ki duki lak jo pada kopi ko sone lah nang sini mama selon ke NG lo puke hala so ke rong nang so set announce nang kori set ama inte sapi mara tum ke jutta tangka ke dorkar formati Jong se alang Himanta Biswa Sarma nang 2 PG ku pesan nang ledum chitu mil jap pon. Itu chok lagi. Chok ek pon nanti. Ate lockdown hot pen lockdown. দাবী ধমকি দিয়ে আমাৰ বেছিভাগ আৰোহণ বিলাক পাৰ্টি আহে কালেকশন কৰিবলৈ আহে নোটিছ দিবলৈ আহে কয় যে বাইদেউ এতিয়া 2-3 দিন ভিতৰত 30,000 কোনোবা 35,000 তেনেকৈ আছে হেতু এই ইমিডিয়েটলি এতিয়া 5-6 দিনৰ ভিতৰত এক সপ্তাহ 15 দিন ভিতৰত এটো দিবই লাগিব যদি হে নিদিয়ে তেতিয়া হলে উকিল আহি আছে এতিয়া উকিল আহি আছে কব আকৌ যদি নিদিয়ে তো জেলত পঠিয়াম তেনেকা সদায় মানে ধমকি দিয়ে এই আৰোহণ বেছিভাগ আৰোহণ আৰু কিছুমান আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰো যে যেতিয়া হেৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যে কলে লোনটো মাফ কৰিম কয় কিন্তু তাৰে ভিতৰতো কিছুমান মহিলাই দি আছে অলপ চলপ কোনোবা কিস্তি দি আছে কিন্তু সেইবিলাক টকা কত পেলালে কত কোনোবা 30,000 আছে এই হেৰি 20,000 দিয়া হৈ গল কিন্তু মাজত অলপ চলপ দি আছে সেইবিলাক মানে হিচাপটো আমি পোৱা নাই খালি 30,000 লৈছে 20,000 কোনোবাই দিলে কিন্তু আকৌ কয় যে এটা 35,000 36,000 দিয়ে হেৰি সমান আহি আছে কয় যে আৰোহণৰ পৰা বেছি জাস্তি কৰি আছে মহিলাবিলাকক যদি নিদিয়ে এতিয়া বাৰে ফোন কৰিব অলপ পিছত হেৰি উকিল আহি আছে কালিতো উকিলক হেৰি কথা পাতিব লাগিব
কালি পুলিচ ষ্টেচনত যাব লাগে সেইটো আমাক মানে আপোনালোকক ভয় ভাবুকি দি আছে ভয় ভাবুকি দি আছে কিবা ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি কিবা টিংপাত লৈ যোৱাৰ সেইটোতো নাই খালি মানে ধমকি দি থাকে ধমকি দি থাকে মানে নিদিলে মানে আদালতৰ ধমকি ধৰাম বুলি কয় হয় আদালতত হেৰি কৰিম বুলি এতিয়া আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক কি অনুৰোধ জনাব আমি অনুৰোধ জনাম তেখেত নিজে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নিজে হেৰি মানে কথা দিছে যে লোনটো মাফ কৰি দিম কয় আমাক লোনটো মাফ কৰি দিব লাগিব কাৰণ আমি ক'ৰবা বাংলাদেশৰ পৰা অহা নহয় আমি পাকিস্তান পৰা অহা নহয় আমাৰ এই অসমৰে বাহী হয় আমি অসমৰে জন্ম হয় আমি সেইটো হেৰি মাফটো পাবই লাগিব আপোনালোকে এই গাঁওকেইখনৰ নাম কি চাৰকিনি ফাংচো আৰু চাৰি খানছে Lakhain korapho Nilip MAC constituency ke parlo Chokiohola Indoor Stadium along GT Niphai cricket home arni Karbi rong asarame Nilip aruatom pen pherangkia me ingni Pherangkia mai kang niponang ko katheke Karbi anglo autonomous council la pen PNRD atum BDC ke sengponji palong ke chedon dun theke pusi Karbi rong asarame pen lamphe chipaklang Athema VDC ke sengji puke panchayat aron mate lake Inglong aswa phan Karbi akhe aphan ke kana hok theke Lapen methang ajutang jubat aron pen rong kachelana anta katikuk dokoksi Karbi akhe atum kibirji amasi kedang Lapen jongsi Karbi Anglong Autonomous Council pen patoy te pen VDC sengpon det lepute Karbi rong asrame atum pen ingtuiving lapen sodak akachesong dengponji Lapen laso kachesong ahot ajurason le siding pusita Karbi Anglong Autonomous Council atumsi adai chenang ciputa rong asra pen pherangkia me kedua hot ninjip ni dak ni tum ni le power Karbi rong asra me pen tong se kot pen so pherangkia me ke phanang ko kalam the ke la son hen lo ni le tum ning kan troxy pen lo nang che song bom wang bom hini athepi ke se song do ni tum TVC la pen TVDC chu nang yi pu TVC bangke asap kichu nang thek ni tum che thek long lo la sining rong lo pon se me TVDC abang sidame ni tum ka cheng hon Dr. Tuliram Rohang sar la pen autonomous Karbi Anglong Autonomous Council ke ja tum phan chingki batai chingki jalan selen tum ke pachun ni phan nam bor ipi nai puni tum chingki chatan penal tum penang an claim lo dam lo boy phis ta me non patumi patu non head jong Karbi Anglong Autonomous Council pen la TVC ke sengi po alam theni tum long lok pot si ning duk pik lo athe TVC ke seng bang ke ni tum ahok pet chedon nu the athe TVC VDC ke VDC bang ke ahok pet ni tum ke chini ba kado e chini da lake panchayat aron se dam jugi asini tum batai ta ni tum kedam tangar ni an sita me along tin a block long sita me ni tum la bangso VDC ke sengi pulong ni tum kham khe dun lo asi non da ni tum kham khe asi chedon nun thek the la bang ke athe dak panchayat aron nung sinang le lo lepute li tum Karbi ba inglong aso akhe phan thepta na ke na hok doji lapen ili tum inglong aso ja kong kibup ason theta na ke bob doji aposini tum chedon nun thek the la bang ke asini tum phan prabjin pen TVDC bangsi nang pachun pinangji long lo aposi la bang ni tum kham khe thib la pen kedam tang an sitame ni tum penang ningkan troxy je sombong sitame councilor sor sitame penan claim lo hala drafting committee ta seng lo tamen model draft bill sitame governor on palelo lamangso proposal labangso approver ke banji kali non bank ke ako VDC bangsi ki seng thuji pula so bangani tum asap ta chidon nun thek the lapen monon phimong ni tum chidon nun thek the dak nilip along ke rong kon bak dujin ha tum nilip long Karbi arong laksi rong pharo sira trokner kebra ka thom do kapre ka khai tum reng ma khai tum ta penang an do arong he arong nilip khai ke tutel ke bang khai pen pan pute pharo hi nili tum hin pen che song ang deng ke la lo thetan che song ang deng enang kok pol la pen la bang so che song nang kok le pute pine ke che song long pine do pusta Karbi Anglong Autonomous Council adai chen tek
lapen jong si ahok pet VDC yong si kibilo lipute nilitum rong asar ba Karbi rituals ta medaket hem ali velo do sita do jong yong lo VDC jong si bang cari po Karbi anim rokom ba Karbi hakopen bang bom rong cari calom aron kya vedet po apo si rong le cari ji calon ji seta council so lagile pacari na ki thi ke jang pen dang lo kar tap Karbi ajutang jubas ta minitum ot ali velo lagi Chiti Niphai Krepli Arani, Dhansari constituency ke parlo Apar Dikrong, Kolom Sing Rongphar Arong Along, APHLC Dhansari CC Committee Atompen Kahumri Damabirta Nangle. APHLC Dhansari CC Ameipu Mohan Singh Tokbi Japonsi Ari Sangha Atompen Dilai Police Station ke parlo Apar Dikrong, Kolom Sing Rongphar Arong Along Kahumri Dam. Bangso kahumida mahot ke thek damlong penta jinso meme anti jethan dame ningkan kwan penone ke do arongta me ave kidunala mesen ringwell ave toar ave charlia he mate school ave lase prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council kachari team Karbi Anglong atom pen Karbia phan kanghon kam jinso pen kerap ki pibek chia phanta kolom sing rongphar arong asra atom pen katuning repeated pini ladak nilitum ki siksak kela helok dak kolom singrong phararong dak nilitum pu Karbi rong bangke border ki dai sike nilituman an helo lapu dhonsuri area bangke lapenan par bangke pu bangke Karbi rong ke avelu aposi nilitum la dakidu siksak pi aso ki siksak long ke kopima pote school lo ringwell lo towar lo lahai lo sinitum nilitum la dak school ahin sitame student tumta kado ko wepen bang plikap su se how sumardo student do ladak school ave LP school ave lasi kado we nilitum lahai kisung along bangke kado la Karbeng long tim lapen kado we akithe ding tum sitame nilitum hanang lang pu si nilitum ta chuning ri lo lapen nang lang tha yalo nilitum ta ladak ke do kisiksak o nilitum border ke dudun pen lapen nilitum ba kijun lang cover side labang ta kijun lang ta nilitum kinang sot lo ladak ringwell puke dak adon kado ko we pen nilitum don thong kep do la don thong kep long ke government pen akirap puke nilitum ringwell isi puta velang lapen nilitum hala dak hemsu punon ajat punon government akhi nilitum da dak thangna ta velang non anta lasi nilitum han lahai akhi bang nilitum han sitami nang chilang tha nilitum dak border ki dudun nilitum sitame kaike da okjung prana son sidu lasi lahai nilitum kisung ki boy long bangke nanglitum ki theki ding tum sinang lang pu si nilitum pen kadu we pen ning chi the pon lo Lapuanat APHLC Dhansari Ameipu Tokbia Sangho Pesidame Karbi Anglong Autonomous Council Team Karbi Anglong Pen Prabdin Pen Kerap Kipitia Phan Patin Lapen Kedamtang Arani Assam Rajya Sabha Long MLA Vidya Singh Ingeng Pen Karjupona Hot Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ke Thadona Lamthi Roman Script ke 8 Sidur Parloponte Jongsi Parloponang ji pulote Bharat Adet Adak Akhorsi Rinangji mate chari nangji pual aputhak ningkang samtu lapen mentunita kroi thekhe pusi meipu Mohan Singh Tokbi lapen ari sahu Bikram Rongphar pate thangsin bang do singkel matun pen ningke dak kolom sing rong pharong sinang humri lo dake 19 Dhansari constituency si puri lo dak nitum theglong lo je tuwarta ave pin lapen ke current ave lapen kiduk teknik la arong ke langta ave de pen non dala government pen keron hemda ave lapu sonti theglong yu pen hemda mat plaster hemang sejo lapen ke sakurita ave pin pusipu si la soteng pute litum si ajay war saita le first preference litum si long nang ye palo asi ditu non ke chari bom ditu council lahai tum mane lang ponsi me lahai non ditu rong sor lahai kiduk pen kijok ye phan asi lahai awar sai ke long nang po rong sor bangke asi rong sor phan dikhe koi jinso nang ji non jo school ave taho hemso ta pipe lapenge me ring ta ave lapen tuar ta ave penge la ringwell ta ave lahai problem do la purjo la kolom sing rong pha rong bangke lapen isi la man script si tok nang po
Ili tumake Devanagari hojat ho lai bangi tumki accept se ni kroitik the athe Roman script ke long bang ta ki joy ukali latas sung pi khanya aprang ko ane muni tumki sung ke boy thi bang thilo lasi lahai mane langdam nang po je lahai ki joy ukali der report lasi mithang language nang po li tumake up to university anda ba official language to Karbi nang po lasi Devanagari hojat ni tum lahai bang accept thi lasi ni tu ahin bela episode pen labang ilitum council pen mate karbiang long pen ke kerap thang ta belang palang litum pen asi paklang lo lasi lahaya puthak nilista me alang litum phan chi theng long pen chin so mate karbi gang long along mate lapula kosono nagaland border na thuge last lo lasi karbia tumke kedoke dak kelo last lo pusi chipulo asi alang litum la so rong make pudamatang te nok be pusi litum ke hok panang kokpo athe people of tang te border adu silong ke do tum alang litum ko chipang tang pan joine si ilitum phan arlo nang penul edat naga tum ta thila son thak thak sila dak kinang sok bang ke alang litum nona tame lang ki juna phanta ka sik sak do alang litum hat dong bethe ba lang roi bethe si choso bom si jun bom asi ringwel tavel ladak lapen ke arong thetan lo tami school hemta ladak be lapen son thak si towar ke bang tame towar man chinsu nahi lai so man chijinsu कार बेतुम ता अपना दुनई ठेक नहीं रे नहीं तंग तेला दक्ते स्कूल पीबांगे केनांग सो सिनी तुम धनसुरी सीसी मते एपीएसएलसी धनसुरी आरोपना का हमरी लदा कोलम सिंह रोंग फारा रोंग पेन मके निरतुम पच के पकलांग तुम बते का चुनिंग रिबांग लान हेलो Karbi Anglong Autonomous Council ang kang puthot VDC kapang dang thujia putha kapang dak penajo Karbi rong asra me hin pen ning kang samse lam the chepaklang pong Sonsi Karbi rong asra me amreng havar ameya hin penta pinilang tuk thepi terona rong asar the moniram teron ahong pharla along Karbi Anglong Autonomous Council pen VDC kapang dang jia phan sai ke deng along ning kang samse putha phirang ke ame paman pong ni tum Karbi rong asra mai pen ningkan surinya ningkan kecok si pen kachisong tang pen non puan sambil tum chisong bom bang bom lo lasila so chisong bom bang bom pen ang thun sin tum ili tum Karbi Anglong Autonomous Council kaca ripon ka hai tum doktor tulara mahang stame ili tum kemang pon na teng pen ison mang kenang pichun pilo ili tum village court lasi hala village court na pichun pia son thosi ili tum panla TVDC mate Traditional Village Development Council la bang senang pat chun pini pu bang sen tum Karbi rong asal mai penang ke chun ripon lo lasi ili tum kedam tang tame la TVDC la soa dropping mate la soa pan itu model drops tame itu bonai pon lo bate haso ke drop pon itu ma asal itu Melvin Teron pasti itu ma al pu pe pon lo sa haso a drop pen tame itu council fan pilo la pen council itu tame itu gornol fan ang pipilo itu gornol fan pidet pen apis tame itu Karbi Anglong Autonomous Council pen angko akaprek la tuan pagos pos itu pini la bang so press meet ini ponang koklo athema kedam tang tarik trok pai achiklo la tum chiparai ponlo la KCC ria mate la Karbi Anglong Autonomous Council kapalo anabang ke la tum akimi AVDC ke seng poni pungsil alang tum mathalo la sini tum Karbi rong asala mai pen bangke la so akimi ki sengji VDC bangke ni tum bangke che donun thekte la pen kroi kre la jongsi la nili tum kemang pen apa jongsi nang pichun pipe le pulute ni tum ke akang tu yang deng mate la Karbi rong asala mai pen bangke kachisong phansin tum kengkam chior pono asil ningthe tum Karbi Anglong rong asal mate Karbi rong asal mai tum taning the tum Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon ituma asal doktor tuliram hang pasam ning thelo na se ilitum la prabjen pen la VDC abang chu withdraw pen la TVDC la pen ilitum pen akhai kaprek metum la sexidul area mate tribal pen kaprek tum manta ilitum isia dropping model dropping tum bonai pon lo CWC polo sta hala CWC pen itum la TVDC bangle nang pichun pison te Karbi Anglong Autonomous Council manta isi kiru pipon pop sin hinpen mat pono la pen la so TVDC bangke prabjen pen nang pichun pipon po la pen ke layong sinang pichun pipe ko ten tum la Karbi Anglong is Karbi Anglong pen west Karbi Anglong hawan ko trok Karbi rong asal bai pen tamen tum kachisong bangke dengpon council along ke tamtang itu ma
ke ceri pon na CM pen chenglok council ceri pon atum dak aprang tari kret rok ceklo jenar ket ning kan surya ni kan ke thon sor ni kache prai pon po lam the nilitum na dake tok pona teng ngepon telitum amreng habar pen akimi avidisi ke seng pon ji po lam the puthak sinir tu ma hin pen ning kang sam se chupek lang pon na se vidisi abanil tu a hin hamren note amreng hawa rong saramaya hin pen nilitum chedon pon pe na si aprang pen nilitum rong saramai pen kemang nilitum la traditional village development council po bangsi nilitum aprang pen kemang la pen CM saramata penanadim chechak lo bothalang solong sta me chechak lo bothalang so seduna klamlong la pen ke buklia mate buklia khat along sta me alang li chechak pon lo so chechak teng pen si nilitum ka chet song abang ke ing ton pon pelang amasi laso abang nonaki mi tari kret rok abang ke perai pon thu po abang ke nilitum rong sar amai atom bang nitum chekroi dunde ni ning samse nasi vidi arwe theolo te anikan wangta bokolia hini balizan arong lang inglum etiti arwe theolo te anikan wangta bokolia hini balizan arong lang inglum etiti balizan lake bokolia municipal board ke parlo ward number 3 mate ward lakha ke thom atalong ningkan isidate anikan wangta balizan atawar hemrek biribithum lang aro donang bon ta kisung ki pho ahem tunat ma phan khumri dam bang ave kusi kisung ki pho arat kat ni sang no mingje পানীৰ তলত চব ঘৰ ডুব গৈ আছে চৰকাৰে চাওক আৰু আমাৰ ফালে কিবা কৰিব লাগিব কোনো জনপ্ৰতিনিধি আহি আপোনালোকক খবৰ লোৱা নাই নেকি নাই তেওঁলোকেতো আমাৰ ফালে খেতি কৰে প্ৰতি বছৰে আপোনালোকে এনেকুৱা হয় না অৱস্থা হয় প্ৰতি বছৰে তেনেকুৱা এবাৰ দুবাৰকৈ হয় এবাৰতো বৰষুণ দিয়া নাই কাৰণে কালি দিয়াতে আৰু বেছি হ'ল ট্ৰেইনৰ ব্যৱস্থাটো নাইয়ে বৰষুণ দিয়া পানীখিনিও যে নামিবলৈ ৰাস্তা নাই ড্ৰেইন নাই কি কৰিম সেইটোতো আমি চৰকাৰক কৈ হেঁপাহ লাগিল আৰু কেতিয়া হ'ব কেতিয়া নহয় সেইটো আমি চৰকাৰকতো হেৰি কৰি আছোঁ কেতিয়া শুনিব আমাৰ ড্ৰেইনটো আমাৰ এইখন গাঁৱৰ 2 নং বালিজানৰ ড্ৰেইন এটা বহুত ড্ৰেইনৰ প্ৰব্লেম আমাৰ পানী ঘৰৰ নিজৰ ঘৰৰ পানী যাবলৈ ড্ৰেইন নাই আৰু কি ক'ব চবকে ডাঙৰ সমস্যা এইটোৱে আমাক ড্ৰেইন লাগে ড্ৰেইনটো হ'লে গোটেইখিনি সমস্যা সমাধান হ'ব আচলতে প্ৰতি বছৰে এনেকুৱা হয় প্ৰতি বছৰে কোনো জনপ্ৰতিনিধি আহি খবৰ নলয় নে আৰু বান সাহায্যৰ কোনো হেৰি কৰা নাই একো নাই বাজেটটো বাদ দিয়া একোৱে নাই আৰু আমি যিটো পৰিস্থিতি ভুগি আছো এইটো ক'বলগীয়া নাই আৰু একেবাৰে দুখলগীয়া কথা আৰু পৌৰ নিগমৰ কোনো বিষয় নাহে নে একো নাহে আজি যেনেকৈ ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা নাই একো নাই প্ৰায় আজিৰ পৰা 5-6 বছৰ হ'ল Tangtenan malam so para phan birta mo ingtonik senang. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mo pit puthot birta long wang thuiklom. GT ni phai cricket home arnikang sang por phai ke thoma por pen Hanjanglang So Sport Association pathuak lamalong Hanjanglang So Sport Association ke chengsi all Karbi anglong inter sub association under 17 boys football championship angdung kiti ka pathu pona birta pherang ke Bisnu lekhe pen birta napale Angdung kiti ke pathu pon lake langhin tiniali sport association pen Hanjanglang So Sport Association ang bongsi pathu pon Bang Swalong Alhiaman Pen Relief Ronghang DSO Dipu Karbianglong Pangkas Teron Secretary Kasa HSA Mati Hanjanglang So Sport Association Amepu Jiwan Chandra Pathak Pen Danglok Pinang An Man Kido Ke Theke Dingatum Jadong Laso Angdung Kiti ke Pathu Ponalong Hanjanglang So Sport Association Atung ke Pathu ke Thek Mochara Jok
Langhin Tinyali Sport Association at Maphan 3-1 goal pen parempon. Hanjanang So Sport Association at Tumki Hayanok E trophy DSO Dipu Relay Prong Hangpensi ke Hayanok E Pazirpon. Lapen Langhin Tinyali Sport Association runners up Anok E trophy Kasa Secretary Pangas Teron Pen Pazirpon. Tang te pinya birta bangkela ponsi kang tonik lo kadu kavita me dumithak me kurwang thu.